Bible Society of India Nagaland Mizo brancha kathopui unaw zongjong te inzain iso Krista mingin sibai thaber kabu kacheu Bible Society of India Nagaland Mizo branch noya hian Kohima Presbyterian Kaushan unit te Salvation Army Kohima Core unit te Mar Christian Fellowship Kohima unit te Chumuki Dima Presbyterian Kaushan unit te Dimapur Presbyterian Kaushan unit te Peren Presbyterian Kaushan unit te kanoma chung Kaushan ho te chuan lungrual takin kumdanga khan Bible Society wanzar noya campaign program te nein theipatop chua infui tharton na te kan nei twin ani kha nimasala kumin hi kumdangnam tak ania Shripui COVID-19 in minwai vela wangin kumdang anga kan ti thin dan te chu ti theiloin alo omta nima sela kharawa kan lain po reng ani ti kan thria avan lom mem kan lali so Krista chuan avan london khan azirti te hena thupoi mo thak mai anu chia chu chu hei hi ani Sanchin tra markazi bung som paruk sang som panga chuan ti hian kan hua khovel zong zong a kal ula thil siam zong zong ne na chuan chanchin tra hi shil ro tin azir tirte ashilani chu azir tir tha chong kal zel chu keini hi kan nia he shpui leng awanga na sang kan thut thup lai hian tharau bo tlan na thelo ten an shem mun pan an thut chuang si lova shipuya wangin Bible mamona atla niam chuang si lo chu wangin ka unaw du takte kumina po Bible Society ta na sumle pai kan nei ang te phal taka pele turin Iso Krista mingin ka som tak meu cheu ani ithil pe lut ka wangin kharau boten lali suwa anlo muta tia fakhlasiam tun asayang khan he Bible lutaka wang hian tharau boten lali suwa an muzel theda turin Bible siam chua Bible lelin Bible chang thedap na konga Bible Society of India itan pui thena turin ithil pe lutak kha Bible Society of India chuan kan lo ngak rengani lalpan in zaimal som chero se amen